Makibalwan, mayap a kaorasan ke kayo. Maulagaya ing serbisyong abibiyeda ring kabilang king komunidad. Karelaya makasalali ing masanting a pamibebye at pamagunlad pamanyulong daring taong makatuknang keti. Learning competencies. Apipisabyan laring serbisyong abibiyeda ring miyembro ning komunidad. Apitunggal-tunggal laring miyembro ning komunidad amamye serbisyo. Abububuya ing graphic organizer tungkol karing serbisyong abibiyeda ring miyembro ning komunidad. Subukan, bilugan niya ing gustong pakibat. Bilang 1, Bisayang mang tinape irona, no ka rin niya kaya makasaling tinapeng burina. Bisayang mangan tinape irona, no ka rin niya kaya makasaling tinapeng burina. A. Barberia, B. Panaderia, C. Barangay Hall, D. Siping Bale. Uwa, husto ka. B. Panaderia. Bilang 2, Nano ing gagawan da ring talaturo karing anak amagaral. Nano ing gagawan da ring talaturo karing anak amagaral. A. Tuturuanan da lang mangopya king test. B. Tuturuanan da lang makipagdaldalan king klase. C. Tuturuanan da lang maging biyasa ampon maganaka ring magaral. D. Ala karing may banggit. Uwak kagaling mo. C. Tuturuanan da lang maging biyasa ampong maganaka ring magaral. Bilang 3, Nano ing awos tamo king mamuntukan king kekatang barangay. Nano ing awos tamo king mamuntukan king kekatang barangay. A. Kapitan, B. Barangay Tanod, C. Pun Talaturo, D. Talaturo. Uwa, gusto ka. A. Kapitan. Bilang 4, Nino ing kalpintero karing litrato. Nino ing kalpintero karing litrato. Uwa, kagaling mo. C. Bilang 5, Nano ing bibyen ng serbisyo ning metong apari. Nano ing bibyen ng serbisyo ning metong apari. A. Mamye ang saop karing pakakalulu. B. Tuturo na lang maging mayap ding tao king komunidad. C. Tuturo na lang mabiyasang mga di ring anak. D. Ganaganang may banggit gusto. Uwa, kagaling mo. D. Ganaganang may banggit gusto. Balikan. Bilugan laring litratong magpakit karapatan ning anak. Lawen yu lading litrato insano ka rin ing magpakit karapatan ning anak. Uwa, kagaling mo. Activity card, tuklasan. Mayap aapak po kapitan, nano po ing pagawa yung proyekto king barangay tamo king kasalungsungan. Pagawa taya po ing dalan malapit king palengke. Dakal pong salamat king libreng bakunang pagkalubyo. Teacher, dakal pong salamat king pamanantabe yu king anak po, ban mas lalo ya pong mabiyasang mamasa. Galangan nyo laring pengariyo at maging mayap kayo karing kaparang tao. Bilang 1, Nano ing apansinan nyo karing litrato. Nano ing apansinan nyo karing litrato. Uwa, gusto ka. Mamye lang serbisyo. Bilang 2, Nino ring mamye serbisyo karing tao king komunidad. Nino ring mamye serbisyo karing tao king komunidad. Uwa, gusto ka. Kapitan, health workers, mestra, pari. Bilang 3, Nano ing bibyen ang serbisyo ring atsu king litrato. Nano ing bibyen ang serbisyo ring atsu king litrato. Uwa, kagaling mo. Magpanatili king katahimikan king lugar, medical, tuturo ka ring anak ban mabiyasa, pati ben kasalpantayanan king Diyos. Suriyan,
Itsekya ing litrato nung mamneyang serbisyo king komunidad. Lawen lading litrato, nano lading sagot. Uwa kagaling mo, maestro, pari, barbero, nurse, bumbero, tindero, ordelano, mamuntukan, barangay tanod, panadero, karpintero. Enrichment card, palalaman, ngayon naman pakibalwantala ring mamya serbisyo king kakatang komunidad. Isulat siya ing pakibat king gulis. Bilang 1, ako ing magpanatili king kaayusan at kapayapan ning barangay. Yaku ing magpanatili king kaayusan at kapayapan ning barangay. Uwa gusto ka, kapitan. Bilang 2, sasawop kami ban kumalat ing makayawang sakit. Sasawop kami ban kumalat ing makayawang sakit. Uwa gusto ka, health workers. Bilang 3, pasantingan kulabwak ring tao. Pasantingan kulabwak ring tao. Uwa kagaling mo, barbero. Bilang 4, mamilatan ko potang atin gulo o mipapate king barangay. Mamilatan ko potang atin gulo o mipapate king barangay. Uwa gusto ka, barangay tanod. Bilang 5, magtinda kung miyayaliwang pamangailangan da ring pamilya. Magtinda kung miyayaliwang pamangailangan da ring pamilya. Uwa gusto ka, tindera. Bilang 6, tatanam kong pale ban kanita atin lang itun abyas ding balang pamilya. Tatanam kong pale ban kanita atin lang itun abyas ding balang pamilya. Uwa gusto ka, hortelano. Bilang 7, liligtas ko laring tao ang pompibanjan ang masisilab. Liligtas ko laring tao ang pompibanjan ang masisilab. Uwa gusto ka, bumbero. Bilang 8, tuturo ko lang maging mayap at mapangadi ring tao king komunidad. Tuturo ko lang maging mayap at mapangadi ring tao king komunidad. Uwa gusto ka, pari. Bilang 9, pauli ko mabibiyasa lang mamasa at sumulat ring anak. Pauli ko mabibiyasa lang mamasa at sumulat ring anak. Uwa gusto ka, maestro. Bilang 10, gagawa kong miyayaliwang tinape. Gagawa kong miyayaliwang tinape. Uwa kagaling mo, panadero. Palabungan, gabi king gawan 1. Isulat la ka rin kawon ding manya serbisyo king komunidad. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo, hortelano, manasan, panadero, maestro, bumbero, tindero, barangay tanod, kapitan, health workers, pari. Gabi king gawan 2, kompletwan me in graphic organizer king lalam ban apakit la ring serbisyong bibiyada ring makasulat. Serbisyong abibiyaning kalaturo. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo, tuturong mamasa karing anak, tuturong mamilang karing anak, miyasa karing talentuda ding anak. Serbisyong abibiye ning kapitan ning barangay. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo, magpanatili king katahimikan king lugar, magpanatili king kalinisan king lugar, magpanatili king kapayapan king lugar. Gabi king pamagsane 1, i-drawing me ing masayang lupa king gulis
bayo ing bilang no estuya ing serbisyong abibye ning panyalita. Bilang 1, ing talaturo manuruyang mamasa at mamilang. Ing talaturo manuruyang mamasa at mamilang. Uwa gusto ka at inyang masayang lupa. Bilang 2, ing pari gagawayang tinape banpisali king komunidad. Ing pari gagawayang tinape banpisali king komunidad. Uwa gusto ka alayang masayang lupa. Bilang 3, gagawayang bale ing kalpintero. Gagawayang bale ing kalpintero. Uwa kagaling mo at inyang masayang lupa. Bilang 4, ding bumbero magpanatili lang katahimikan king barangay. Ding bumbero magpanatili lang katahimikan king barangay. Uwa gusto ka alayang masayang lupa. Bilang 5, ding health workers manulula karing masakit. Ding health workers manulula karing masakit. Uwa kagaling mo at inyang masayang lupa. Gabi king pamagsane ito, tuntunan, lawen king dane ring kabilang king komunidad, apidugtong o piugne king dane bi. Nung nano ing serbisyong abibiyeda karing tao, isulat siya ing letra ning pakibat king gulis bayo ing bilang. Bilang 1, bumbero. Bumbero. Uwa gusto ka. F, papatdan na ing silab. Bilang 2, talaturo. Talaturo. Uwa gusto ka. I, manurong sumulat mambilang ampong mamasa. Bilang 3, pari. Pari. Uwa kagaling mo. H, manurong ustong pamagmalasakit karing kaparang tao. Bilang 4, kalpintero. Kalpintero. Uwa gusto ka. J, gagawang bale. Bilang 5, health workers. Health workers. Uwa gusto ka. A, sasawop karing masakit. Bilang 6, barangay tanod. Barangay tanod. Uwa kagaling mo. I, magpanatili ing seguridad ning barangay. Bilang 7, kapitan. Kapitan. Uwa gusto ka. G, magpatupad ordinansa king barangay. Bilang 8, barbero. Barbero. Uwa gusto ka. C, manurudbok. Bilang 9, hortelano. Hortelano. Uwa gusto ka. D, mananaman pale, huli ampon prutas. Bilang 10, tindera. Tindera. Uwa kagaling mo. B, mamisaling miyayaliwang kailangan da ring pamilya. Malayang gawan 1, magdrawing kayong eksena na magpapakit lang serbisyo ring makasulat a amano. Kalpintero. Nanuyaing sagot. Uwa kagaling mo. Bilang 2, talaturo. Talaturo. Uwa kagaling mo. Bilang 3, tindera. Tindera. Uwa kagaling mo. Malayang gawan 2, pantunan nyo laring makalisang amano king kilog ning kawon. Ding amano, yapin na ding bumbero, panadero, mestra, pari, barbero, health workers, hortelano, kapitan, barangay tanod, tintera. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo. Bumbero, panadero, mestra, pari, barbero, health workers, hortelano, kapitan, barangay tanod,
tindera. Reflection card. Tandanan. Ngayon panahon ng pandemya, nano ing abiberang serbisyo ring health workers ban aiwasan ing pangakalat ng COVID-19. Nanuya ing sagot. Huwag kagaling mo, mamilang impormasyon nung makanano ing dapat danggawan ng tao ban aiwasan ing pangakalat ng COVID-19. Tama nga wa, bilang metong anak makatugnang king komunidad, makanano mulang paulagan ng serbisyong may banggit. Bilang metong anak makatugnang king komunidad, makanano mulang paulagan ng serbisyong may banggit. Nanuya ing sagot. Huwag kagaling mo sundan nung nano ing pagawada at tangkilikan la ng serbisyong abibyedo. Assessment card. Evaluasyon. Pilinan ing letra ng gustong pakibat. Bilang 1, sano ka rin makatuki ing ali mamya serbisyo king barangay. Sano ka rin makatuki ing ali mamya serbisyo king barangay. A. Kapitan. B. Panadero. C. Talaturo. D. Tambay. Gusto ka. D. Tambay. Bilang 2. Ding health workers sa sauplo ban mabawasan ang pangakalat ng COVID-19. Sano kareni ing gagawan do? Ding health workers sa sauplo ban mabawasan ang pangakalat ng COVID-19. Sano kareni ing gagawan do? A. Kukulong dala rin maka-face mask. B. Mamilang impormasyon ban elamiyawa rin tao king virus. C. Bibiyalang ayuda karing pakakalulu. D. Ala karing bebanggit. Huwag kagaling mo. B. Mamiyalang impormasyon ban elamiya waring tao king virus. Bilang 3. Mesira ya ing balayo, uli na ning bagyo. Nino ing ausan mo ban larinan de iti. Mesira ya ing balayo, uli na ning bagyo. Nino ing ausan mo ban larinan de iti. A. Pari. B. Kalpentero. C. Kapitan. D. Barangay Tano. Gusto ka. B. Kalpentero. Bilang 4. Ating mipapate kingke kayong purok. Nano inggawan mo. Atin mipapate kingke kayong purok. Nano inggawan mo. A. Ausan ke ing pari ban mitoknang ing pate. B. Mamilatan ko karela. C. Maus kung barangay tanod ban ayusan do. D. Pabren ko lang mi pate. Huwag kagaling mo. C. Maus kung barangay tanod ban ayusan do. Bilang 5. Sano kareni ing serbisyong abibyena ning pari. Sano kareni ing serbisyong abibyena ning pari. A. Manuruyang masanting apanugali. B. Magbakunaya karing anak. C. Magtindayang miyayali wang pamangan. D. Mamilatan niya karing mipapate king barangay. Gusto ka. A. Manuruyang masanting apanugali. Bilang 6. Nano ing serbisyong bibyening talaturo. Nano ing serbisyong bibyening talaturo. A. Mamiyang sao financial karing anak amagaral. B. Mamigatan karing magugulo king barangay. C. Manuruyang mamasa at sumulat. D. Mamiyang libreng panulo karing memaryo. Huwag kagaling mo. C. Manuruyang mamasa at sumulat. Bilang 7. Nano ing bibiyada ring ortalano, talaturo, panadero, ang pompari, king barangay. Nano ing bibiyada ring ortalano, talaturo, panadero, ang pompari, king barangay. A. Servisyo. B. Perwisyo. C. Pera. D. Kalamidad. Gusto ka. A. Servisyo. Bilang 8. Ing baledari Anton masisilabyo. Nino ing dapat mong kulaytan o ausan banmatda ing silab. Ing baledari Anton masisilabyo.
Nino ing dapat mong kulaytan o ausan ban matda ing silab? A. Talaturo, B. Kalpintero, C. Bumbero, D. Barangay Tanod. Uwa, gusto ka. C. Bumbero. Bilang 9. Nino ing parehong manurong ustong panugali? Nino ing parehong manurong ustong panugali? A. Talaturo ang pampari, B. Pari ang barangay Tanod, C. Kalpintero ang bumbero, D. Talaturo ang hortelano. Uwa, gusto ka. A. Talaturo ang pari. Bilang 10. Ngayon panawaning pandemya, sano kaya ka rin makatuki ing asaan ning barangay ban alabanan niya ing pangakalat ning pandemya. Ngayon panawaning pandemya, sano kaya ka rin makatuki ing asaan ning barangay ban alabanan niya ing pangakalat ning pandemya. A. Hortelano, B. Panadero, C. Barangay Tanod, D. Health workers. Uwak, kagaling mo. D. Health workers. Hanggang mo, Kenny. Paalam.